wazasiya bamwana banje barikafutensa doctor hamwe na my senior commissioner and ukuza kubana member of parliament ukozo no manya utiri mu president setwena tinkabura kuchigama kandi no kumuhagira kuko ndi mbari nyahagira n'ikindi is n'umuntu wa PRU nka spokesperson wa PRU tinkabura kuchigama kandi tinkabura kwikunda. You know, I'm the spokesperson for the PRU mu region. Yeah, true. Yabare mwamuzuzi wa yatomara mwamuronje munonga kandi ikintu cyakire cyabyo n'ikintu gice wakora wareta abantu abarso technical wareta doctor no mushomesa wareta na bari mushomesa eto hancyabyo kama nsime government nika government kitekateko cyayo no kureba. I think we have over 2184 sub counties mu Uganda yona mu Ihangari yona twine kumi ibiri igana kinana neina. I think around there the dream ya government ya inare munashi ya His Excellency the President no kureba ngo each sub county mu Uganda yatunga seed school batunga amashomero gabo ga government nubo kwije cyane agamba doctor kugira ngo icyo cyakorwa no bijya kushanga ngo sometimes ngari private schools umwe zagira star za burumura konka nabo tingwa na zire mwenye zemerere abo kwa nazo squatiro government nareba nabo still nimenda ku nimenda bashomesa ba sciences wa 630 something there lakaga shatu na mshanju mu 2008 nabenda mabashomesa lakaga shatu na bangayi na mshanju bashomesa sciences na still ever dream ya His Excellency the President kwinkareginga abana bitu abakushomo abakira akarasezero akarasezanza nubuya na increasing actually salary z'abashomesa ba sciences akana na encouraging kugira ngo abana bita bato baba secondary sciences bashome sciences abako akana ukigendero cye none ni mwango uri wa art na actually nanya ukana ngine degree ya business administration ubwo naona no shina na ubwo ayo rero ya ubwo economics ubwo ngane ine mwebaro kari nyewe ndi mu public administration and management ecyo wakirewa now konka president cyaye nayenda no muntu yashomire kasi science cyo kubanza yashomwe ubushaho nabasa kwetanikiraho clinic aragurura abantu yabashomire iby'amashanyarazi nabasa kufitaho inanka y'amashanyarazi agomagenda akore contacts wayaringa amaju yashomire civil engineering nabasa kuzomye n'ibindi kare president ni cyaye nagira ate cyaye nayendere kintejo konka still what ikinkureba starangitwini amashomero ga government ni bijagata abashomesa baza kwashara babatamu ekikora kingo mu ihanga yitu ni patriotism abantu kundi ihanga ryabo narukunde kintu cyabo nanga n'amashomero bazagata no mbyaro ushanga n'abazere bitu nabana babura kubatayi baba twara za Kampala ushanye mwandu bamutwara za Masaka bamutwara nkai bayitegereza babura kuyutilizinga amashomero gake. So now my concern here ni girete iyi mwabazere bitu government negeze ngo hereza amashomero gabashye abana banya bashomeremo behewe n'iki sente ko banyingi esente sikendere esikabasa abana banya zibakwasa kubasa konkaje no shanga n'abazeyire amashomero gabagara empty nore enrollment netangiye musiyano dan what and above ushanga n'abanigana mushomero tutobazamo abana babatwara amashomero gahana ga private nagana amashomero gaheri actually out to nkati babatware ka Kampala babatware za Wakiso babatware nangano babatware na za Mbarenga na hano babatware uko abazeyi. Now then ikino na this private schools babi namageza gabo umuna setting ishimagira ataho kirangwa arangirira ati ishimire yange nta basari ushanga abazeyi bakishera basari zo mashomero ga private wayitegereza. So muri kina kibenisha babazere bito kwa bene baturikize shanke gene batureba government ndi bapuraningira kubatera amashomero ganyu each sub county mu Uganda ni mpamvu zo gukora ki mushade birwanyi singira babeze ishatu umbage teje twahona ni shatu rangiga ndebira bastai ndebire ya vare bagereze shinga bakagigura nezi mparampara because government ndekwa tamparampara sentence ba star ho de star ho
mwana batondo banagayo bafune sente batayo buri mwaka rufanishe bataye amashomero naho mbene kabenesha abashomesha be tukare bakwahemera ekikwita government ekikwita mnonga kuremesa sometimes mu government le makora is because abantu abakuri mu government abengi tabakunda ihanga abengi tabarkwekunda bakwata mu government bakwatijaga bashisha babura kore ko munanzwa gwabo koja ngo kintu keke ntikirugamo honorable nakwesere honorable ne basakwere professeur yazo yakira mu ijoro gatatu mwana n'umuyo rukwera yakire ako waye nakigamanyo kano kanye karimo mugisha amina so wakireba so now ekinakewere niyo nyewe ni ndeba actually nkareba ijo batwara bashomesa bona ba government babatara cyangwa actually I was very happy kugira ngo batunge ideology batunge babashomese bashomeze cyangwa babugunjure bashobone waza cyangwa noraga ikintu kiro mujuzi waragiye cyangwa doctor agireyo I wish you go there bagamba ari sije kutwara zeze cyangwa zeshon just for a week or 2 weeks wakurugayo there is a process I think yeah there is a process but a doctor na wasakuzai you recommend him honorable aremu yaze onkawarga waza yonkabere shango abashomesa ba government bona hata bari mu recruitment process bata baiza tukabahemera mu batakatenge kuza gukora mu government schools icyo bakwaza kubatwara induction training batware cyankwanza bapereza ideology icyo babashomese patriotism mukundi hangari yabo ukunda amashomera yabo because government no rate no government cyekebera no nshika kugambira it is very good kushanga waza government payroll inyoka kereye bijo mu covid abashomese bona bari mu private schools bakabona onka bagame bari mu government school they keep on getting their salaries bagama batunga batakora mashomera gaki ngo bagama bakora ki batunga mushahara ikindi cya kabiri once waza government payroll no boine pension kora izekura uryagaba no rya sentence paka gizerote mpaka nabana bana baziriya wetegere so imaba tuge mu government nkabe nimbeshengereza murere kose kuri mu government mo especially abashomesa wazo musho watunga abashomesa bari ahera hadu benshi kangamba bakwendemera mu unki warera hanga yakutora nayo yakwereza mu government ukamangwe mu mugo watongura permanent kandi guru pensionable please warengo mu mugo wakwasamani washomesa abana bihanga wakundi ihanga ryawe wakundisha imeri yawe wakunda government yawe government yekwe kwire mu ikindi kushanga umuntu ari mu government ubona revolution na atakwagira government yafu employing government nekwereza kasende niko kasende ko kuryaho agaseta ukashiremo ashiremo no mukazi wazara nabana no shemesa abana bawe konkiyo still mutokwagira ki government kandi ngino kora government it is too bad Twachene waza mu government kora government akunda government ya kwempurengere yo kwabura kimwe cyona urire kujyanga. So now I thank the government and the president okishira munonga mama Janet Minister of Education kuihanaza mu ministry at least in each barambara. We know we have challenges ngokuya nkabona bako ya kigamba challenges nyingi munonga ako ibintu yone tubishika ubya ko mukaya utubuke ibintu nibishoba nibyanga. So now sectors za government zimwe nebitashikirege Unga at least I want thank Mama Janet, the Minister of Education and Sports. At least agerzeo kudengo at least education erigona Minister of Education erigene gendo mesho. Na muri ko yango hangana atkwasa tukatunga more funds, tukatunga more funding. Buri sabuka unto mu hangeri ekatunga ishimiro ya government kugira ngo abana betu abarabase najyango barabase mukozi limango bamaze kujya kubatayo abazira bamwe. Nabonye sensitization nka leaders maybe the RDCs and other leaders na MPs na local leaders bagende baze kushomesa abantu sub count level nkaho nawo kugira ngo abantu aba basensitizing baba make government y'abatari ishomero bamwishimene ryabo abana babo bashomeraho bareka batwara amashomera gani bakundi ishomero yabo kwa barwe ko government leta mu sente zayo government niyo bakunzire because you manifesto ziti za NRM kugira ngo sabuka utukore ki etunge seed school government school. So my appeal no parents n'abazire abazire bo kureba babonka ndi mukijya kweremesa kuriye bijuma bya government aza kuma muzo kujyanga government ni kibo government yakombekirisha mente kushabana sente diginemu ne kutera bishemero yakashashura abashomesa erisa abashomesa iwichiko ndokere ngo wakwambira umwana wawe ki entana na ndebindi na mwana wamgura ndebutawe yaza kushoma
na uniform nishima nzikohereza byo nabukohereza batigera so mwene kabe nishaba abazere bitu mu Uganda yono ukusaba kuro nyankore tugiye twosora nyankore abawusana region yona bakumpuro nyankore mure ngamashomero agara amashomero ganyu government agabombeki mukakozeki kandi abataga tungire ni mu mujaga tunga because government ne kora mpora then awena leo yagamba kintu cyabashomesa aba arts actually nanye nkareba margin difference ya mwene umshara yabo okubaje nanje nkareba naka yaba ndingwa munonga bya so namo kabesha bana government ne mu murebe mbashomesa bitaba arts because na arts zuruhoste okushomesebo because tuzinekai second level zuruho so na university just zuruho zo natkoza so kabe ndibashabana bo ngabashomesa bitaba aba arts government abarebemo na yebongera akasente because the cost of living is high you know that so kugira ngo at nabo bakamitinga demand zabo umakagabo buramuhona kayingaye nabo base ko bajye bashemerwa bashomesa abana bitu be n'umutima murunyi because akabamo ko yito kwabo bityo shobora corona strike sometime back bakari corona strike because bakari mitongo ita isura katya bashomesa kashomesa abana abenche bongere aba science to batureka kandi to batongereho so kayisha aba government nabo girete ebarem ko kajiko manya government niza kubongera nabo so government bino mu plan it is just a matter of time ne mangwe sha yona isiko makukuja tutatange kudaka amashitaga yitu yanyu yo ko yanyu so tutatange kutina ko iro yiti yananke ni ya all government employees including us abari mu office ya presidency nigere ntuje kwata moto ngera kasente na namywani wa doctor bakongera kasente position bagize ngo tukajiba kare twagireta mbara mbara senior position imposition kuri tukajihayo kuriya oire rukunu to babi no bareba no oyo ni igana izino jihayo tokaji amo majagu mkajuza kare bakajuza kare I think what people say anyway maybe I'm not talking on their behalf. Yes, we've taken longer for extracting amashu because it is a process. Not it is a process. Yes, kongara amahanga gajumbira amashuta recently ngagatimba gakagaguza kare the oil here has been ninjaba mu bakajwana amaswe turi kugenda mu misho tuganira habyo bwegese twenda kushikinga tukarga habyo bwegese abo kubimplementing ebingi tubyinaha ubwo nabwo tukabumugisha. We want to hit two birds with one stone. Program ya kadara shonga ibiri zo kuganira. President abaye no rutaya yoru abena atahiri hangari yono. Akarga hanuya hati ubo mwino wawe you are the host. So obaye rukiroko ninga cyayiyongera. Konka ahibigiye kuhenderera ayine byagenze nashanga because cyurunje president abena akora hati abena astamana abantu bagamba nawe agira nahiyataya yayishiraho physically areba ayiganirira nogo oba kugira ngo bakaha millionaire rero interacting mbona agezaho gukora assessment kureba esente zikahikanse bisa bizahikire nibagamba ki zikakora ki so president ahaje kukiro wawe Lilian ahinja be yarugire so muntu kaje mu record yo kubanza kumutahira yaheza 14 regions na sub regions arikustana aherukiri imwe ninga cyayiyo akinerwe nzo takagire now yes generally arwicane cyahiro mbantu kandi nangwa twitandikira ari katwire wakamutahise nyuma haha in this region now hatiyo nibo bomwine nyomwe bazyo na harugero tuye no kuratira urutaya yorweyoru rwenda kumanyisa ki ahankora yesente za parish government model. Looking at the facts available ahamwe bagira ngo esente zikatwarwa bekika kimwe ahandi abantu bakaprayinga n'ishati bakazirebaga. I also followed him, the president we have in Arambra yabiraza kandi ubushenyi with him. I was in Ibanda, I was in Mwizi. I also visited him at his home. I know challenges zimwe z'imugura mumurizo arahabanda batungire mitwaro nkankaga umukubanza first namukubanza ati ziriya 80 baza kuziyahe haruha bazutungire akatasiyo mugore ndisho haruha bazutungire akatahane boho byenyama haruha bazutungire akasibira bara umukate barirebe
A sentence batugira ngo ni karoni because it is supposed to revolve. It is. Zergari iwe gatwira zirete tuzihe doctor zirete baze tuena tuganyirwemo. Now the question is kuba nazitunjire ngazicwera kashansa iwe nozitunga. Now what azitunjire, am I not sabotaging government program? Nyenzire turebe bwa nyuma yo kuvugana na president abo abazikozese kubi what next. Kandi umuriyebe hacibaye myoga. The other time somebody akatujate myoga nibanja nza kuzireta nazo. I'm looking at people bakatunga myoga tebakizine. They now got PDM takumanya hizira kwa mwe people misuse the money. It is true much as arabas ko research. How are you trying to recover the money and ground okutaya kwa president kugiziraho significance ki yabari munga na kugira ngo kuyiha yatwa notice ngo ariyo nayija mu district yitu nango mu region konkanyo particular mu district ya Kagadi cyo kwanza nabya utine ishomerera intashikiremo ngo shuburi yijo kambe nimpkaro mwe karere mwene kibanki manyisa ngo okwijja kwe kongira mani abakozi be kukora na mani ijo yo na achievement kandi na hatukurigirira mbere ukuru nakunda kaguma kataya nangwa naguma nataya ya no ushuma bukacendera obe noreba abashuma no baronda ho kutora hariyo buri muntu gwe nabazuira misho mbwe hati president yaza kubuzo muntu agambe ki twena tina bashita ngwagaramati twena twepfira otakabu mwetegere kuyiruka wanyetegereza so nyoni ndengo kutaya yakwe nukuongera itwa man abakozi kukora na man twena kuruga twena twetiyo nangwa nimba sima nisima prime minister ine chatu yambere abakuwa beyinge prime minister hiyo na region abinatu yamba exceptionally honorable Fred Byamkama honorable Fred Byamkama kuiha ortaya yorwatande tine district eyitwa benagerara mburiza kwa neiba so batakwenda mukamit twena atushange tujabirire so honorable Fred Byamkama omanyengu ntukusima na sexilimermu so ortaya yorwa president nyonko mu region eyardiremo eya Bunyoro sub region echo kubanza kutuonjira mali echa kabiri abashuma bayeshereka abandi twabakwata echa kashatu abantu bamanyangu president nahikwa atariyo go kugira ngo bambenda kumwihankaye abo kuba turaganitse kwa mkaga nagaruka Kagadi bishasimire kasho witwa Kagadi haboni rege ya Kagadejo kwa mkaga umkamarango busobozi bisaka nabanishwa amazarwaje so naza kwija kuchikaho kandi ariyo nayije abe naza kwigura mizigit kuga commissioning tiyaga ko kamwasheka nagambe bahura basho no cause fact it is abo kuba wagize uburyo bwayine on face of unit abantu kuba kumahagera nawe seme kuba kakasima bayo nyoni nchagirira cyemo abo kuba buryo buhagizo bwayine n'ubuciro bwe dinezini ecyo natinyira maru ngojo tuwisho sinzira mpurire abo kuba dine ya face of unit abichiriza nabahereza wotakutera Museveni kimanyisa ngo girigemo is that religion or it is political kona tinyotinkwenda kustata hamu abo kuba cyanje tinkwenda kustata kandi tinda kustata iramu tine chances because by the time you leave a religion because you don't vote for a party now it creates questions yorkwenda kusteka buri muntu waenda agenda gire question no mutamago konkeche na gamba nukochi so bamba support oyo mukuri yato nyona mbona wamugamba okubino ntangaza ko no wankora ku utamanyire kimutungire mujuru stock mecha kora mbweni wamugamba okubinyo no wankora kubi because we no umwana yasemya 18 nari mutezi wa karuru wa president Museveni mwene bebindu nyota nyumiza nandi yo mukinto cha president na NRM ebe byahota binyumize abo kubanyo kuza Kagadi district kukora nkagenda ngire kukora president mboni kandi nyoti nkwija kureba ogumanya ryata manyogu nashabata nywe dini yanje nandi Kagadi ne yaye nare ndai kahambara njo mkrustai kwanyetegereza ataho nyine mbwenu nagarakayo okwa mkaga umazarwa go mkamarango busobozi bisaka abena za commissioning amizi ntona ndagamba yashanga intelligence ya mwa kugira ngo amizi tugaro ni gaburabura tukujya mutugaro
mbwenu ngu tigakwija buri izoba kibanji manyisa ngwine question ezireta ero yajato muhatereze haturuta yayo tokurenga urwago no mugire muta muhatereze ndiyo ningaraka mbwenu no jangu ntakutereza haya atine kitaka twire okwa mukaga garaga takubura ne second gabe hatini gakora ombiro kabishatu usanga ikinde kiro gabura mbwenu mungerejo yaje tin commissioning iki kikuburabura niwa hinkutaka cumukanje hashimye kuba hari exactly wanyegegereza mujuruzi orutayayo mago namanu go orutayayo manya bwanyuma yo kutunga information ngutachi commissioning amizi tino muntu weno wamizi kampara yo nabahwireyo na nabi no buzare na engineering ubona bahwayo mbwenu na hati no bwakuze na commissioning akwa byona tine kibatariyo mbatereza njibanje banje ngo orutayayo nurutindura. Now, about those who misuse the PDM funds, bari munonga naba mwe bakabara kabachumajurire nabandi bakasiga hama kabagenda tabagaruka ninge akwe ndure itwabira kangireho na kujango eze sente za PDM ninkeje mizumeri bane mizumu spirit studio mu purgatory abo kuba yo niwe kugendana umuzumu gwa kuvugana kutakagire mu igono jangu kujya ngukutwara mwe nangwa bari kutureba eze sente zumukwenda kuzandamu na nezi miliyoni muzandamu eza parish development mode ezo kujema umuntu omunaku kurugo mbunaku nizibatwara abarire sente umuruburo rebirukangire tino roho tokanimpamya bakagendera kimwe kubara babatazirete kandi nabwe ndete barazirete tukujemanye akomosha abantu abahungiro muka noja bakazari kandi abo abazitungire bakazirya kubi abira clear very clear eze sente discuss nezo kukora okay hayo zikayongera handi zikazo mukendijo zityo mwe nabo babe nagambe tune example yabata bakimisize sento ku PDM twakoze na report zona tuzumuhira omwe mushija kana mbagambe omukaza kamwime mtware 5 kiye miliyoni yagure mbuzi mtwaro 9 yasigaze mtwaro 10 ya mukazi yaje muhimu yakwate mbuzi yazobutwa zarambira turiyaza umuhumuro twavugaka jya twamwakira umutwe twagumcom twamwirukanzi iroko mukoti iroko mu prison kunkakawire obwire tukahurira ngo bakamwemerere tukatse ngo batamwemerere rero mukazi wo muteshi kasho mukazi akajya kandi nibye byumanye ngo bwe numuza kushwera mukazi ntwayebuza tuzeshituze mwake obwe ngo bakaguza nace banjamanye bari kuza kumya atubura ebyo kandi president turi mu report ngire time tatina so really niyo ningira ngo ubworo president ari yo nabinga konka hino muntu rukwija kufari yo mworo ahaba mindset umutwogo mbwenu nkashabira bebembezi abari kuterwa karuru n'abatakuterwa karuru rero atune kizu abembeza abo kuterwa karuru bagira ubwoba bangagamba bakunda aterwa karuru amazima ningatahi kanta kumanya mujurisi ko njya kuda karuko kamazima tindaga gito aho kamazima niko gakozoro kundi kuntinde mazima kuntari nko kundi mbwenu ninyenda kuterura muranga imwe abatakwenda kurugamboro uwo kwesente akaziri akatasi aho mukazi akagura wempu nebindi mani byebi empunu kandi empunu yapo itinga empunu saying no discouraging a government gure empunu kujiria naona kuja kwa government program ngayo government program wejo ni stomach program nyoni shabangwimwe abinente kejo mazima mugiriki kandi abebembezi umushuri so ndeka nkashobore hoje abebembezi mureke tushomesa abantu bitu aro umuntu uri kureba akajya kampo name atanyima karuru nyoni nkugambira ko ryo kanyima mureke tushomesa abantu bitu twegesa abantu abakusiba tutatandika no mukono kwecho twatsima president twatakagirandeho president Museveni no mugumisiriza ko haro umuntu uri mugumisiriza nuwe kandi haro no bwakurebe kibi akajya togu namugambire kibiki no maharo umuntu wo gambire kibi cyakarenze kagwiraro umwe no kaba washisha no bo kamwetorora
ukamugambira kintu nkavuga no muntu nani ya muhanda mujuruze ndakigambira tukanda akamurebere atota kuniyantera ibari ninye nahendire nyurukire abo kuba nkamureba nakore torora namurebere katashemeye gumiza mukagirana nkarabaho notereba mbwenu abebeze mureke twate bari bashomesa umuntu yajya Museveni niki mbwenu mureke twate ekintu cha president Yoweri Museveni cyakora kutwara mpora okirema akakwatamu konka nabanza yongonzya mureke twegesa abantu bitu imwe ba LC1s mureke kuba ba stamp chonka aroba LC1s abarukora okurengo nakora akwanya tine mushango ku office ngutu nagusindika wa LC1 no arobo gusindikira okare yachabe kitugane bindo gukamurgaho arobo gusindikira okare yakora mureke tushomesa abantu members ba parliament wijo mu constituency utabo kuzika no bugenye nebindi yegesa tugire program amwine program gira program yo kwegesa abantu yegesa kwata wiki oyegesa abantu okurgo mboro akwa hina batari ha TV inegesha horyo mbara inegesha obyami konka mwata horukura tokabeto keto rurundani hato bwiro bunye nangwa ba parliament hakagire ndwara kwa kweta abantu bana mangu na allowance nangwa kano mwagoja ngo hereza allowance aheta kwizera yeto hereza allowance abantu begese ahabo kuba mukwega omuganda najangwe emburire tefayona omukwega umuntu nayega omukugamba umuntu nahurira omukwetegereza namanyati ekyo wakikora ntaba hweki dere kandi arwekizibu cy'abashija tubakiza mu nkiko nombe nkati twine uramba barabize bakora ki twino urukiko mereye nushanga bakaze namba nekera abashija omukezi nushanga abashija batarumu omukanisa nushanga mushikirwa amukuru w'abakristaayo abantu babaye hireyo gumana bashoma burusari abandi twine wo kubona no reside y'abakazi bijwire baye turunda baza no muside njibanji manyisa ngo ati nkabashija n'abashomi n'abawure n'ababurze n'abafazi hate kintu mukindri mukirebe so mbashije nimureba ngo kubagumire mbega nubeshomesa bishyo kokurgaye ko mushiki hati nabikiturugire tubaza kubasiga mushuri turyo mu kintu cyo kubikanga mbwe no nkuretera tubatinirire we are fearing for you because we are wondering you empowered ladies you the empowered ones we are wondering what next tine nechiruho ati nkanyowe ndiyo muntu uri kumanyara hanga nimbe empowered tunokuja ngo tokunzanda ira mukamu tuzandaho cicece kashibesho kuzanda muntu cyo cicire okuzandaho cyo cicire tichishire nacho haturiyo ntungebe so mbweni yoni shaba mureke tushomesa abantu bitu tubiyomboro tushomesa abantu bitu omaramizo tushomesa abantu bitu ombyanga tubete tubarundane abashija bamanye cyo gukora bargo omuriyebe byo kunywa marwa n'ibindi nubwe turishe kutunga ihangarite bekine dero nangwa no bworo butukugira ngo buturugemu bukaturugama to kubasa kungira nguno ijagumo munjo shitaminanga nonywa nokorabia ngurero bworo burugemo obworo nubutandiko mukasheshe washangano yumkano hurembe hwa hero utakwenda kugenda ko obeno mango bwe no bworo so nishaba wabebembeze bagenzi banje otayerwa president rwacu simwire kube kuriyo kusimura mureke tugumize mutusimuce togese bagenzi bitu okurugo mbworo yabari mnonga ririya ruteraho umujejero wa president muri Kagadi kandi wishiteka tekoche we no costing umuyobozi w'ihanga umukuru katwire atiya president akaruga kununa yes what are those challenges zimwabe mwine duteka teko twiyarugira icyo kine cyazo umuteka kandi n'ikinde cyo kureba kugira uti tuteka akanoreba government program jegitiye yo kubanza if anything abe arokutina ngabura abantu bajya ngo it might be the last abo kubaga banza bona intandukwa bona bagagaware manya user livelihood manya superwoman emyoga manya hategin PDM manya harogro mano noreba ngo interventions zibire nyinshi ekuretera wateka teko tejine basa kweraho umuntu kuyimuka ziri zindi cyo zitarakoze akamuzo operation restoration nenshi kandi no muri yo mukora kikureba ngo emyoga I mean PDM
yahindura cyangwa amagaraga abantu unlike the previous program. Echakwa nchajona NRM government in four ideological principles. As a raya kashat, you are social economic transformation. The Jetengo cha president na shuwish ya president Yoweri Kaguta Museveni. No kare ngomu ya Uganda we na hari yafune ntashye yarubumbo yafune cyo gukora. Egeniyo mbene ningira no wakubyama no wakushora nicyekete ngo cyo munonga kurenga umunya Uganda we na hari yafune ntashye kandi ko yafune ntashye tiyakorera kurya konga yakora hamwe no kubika no kusavinga kugira ngo yana savinga nafuna yanafune ntashye na bana bashoma ekaine tunga ibyo kozesa no munye fuko sarmu social needs n'ibindi byona so integete ngo cha president nka maiseni yakori ku ya kigamba honarebo yagira ngo his excellency the president kuyagira mu kwaragira mpa yaza bunyoro region kwaragira mu ankore sub region nyendaga muro byabere naza kufita ubwo nambono inamani nangwana nyine nyetini ojo mukazi w'emanzi abantu bisingira mu ngo mukazi w'emanzi habo kubakureba nyone manya fatigue shimye kubini tukabero n'ubwantu bwa mutwana yatwije kuzampa kuzakugamba so ni nebyo tubinya yo kwemera abantu ari mu ebembezo w'amani habo kwa nyone nyishka president izo yagira ngo umuzaro wa kitura ngwizo yata yagena first yagerwa rwakitora ku meeting imwe bamahoro yigura factory kwizeriza kayija mwizi umukasheshe ungane ungya tukaba turya habo mukenke president kandi no muzeyi ujere nko muzeyi wabo nkasho yazindikire ukamama unaza kuyisha namwe mutereza okweyereka buri kimwe cyose cyangwa kiri mbuteka so his excellency the president ngenda kumusima munonga abo kutekateka muntu otine ntashye kana bitino manya kwereza miliyoni emwe free loan uje cyono zo mahanga go naga Africa naho kukikora is honor Uganda miliyoni emwe bategereza kureka abantu bite cyo bakora kingana kintu kimwe nangwa ikatambire kamanga ya mindset change ejeje abantu bite nimenda kushomasa bomunonge so intense kureba mu kushomasa kwaba intensive batonga intensive mobilization and sensitization and education baba shomesa bayitegereza mindset change ni kiremire waka program ya government actually nangwe yemyoga kanga mbaya myoga hamwe na PDM for the myoga in circles aza no mango imyoga isako zesikoze mnonga imyoga for example ngo musiti ya Mbarom we have very good circles zikoraje mnonga abo innocent abakoze kandi ya doing well so when you challenge sente zemyoga nyenda kushara sanke sente za loan ko reba watunga loan yo no bank umwamujurize Vincent mwana wanje warga watunga sente murone waje kutunga sente murone warga waza kugira ngo waza kwishwezo mukazi warga waza kusita mu kite kitari productive ubona mango wayitaga ihene ati ninke sente za PDM yiba kwe sente za PDM kwa abantu ziyo takashire hari yawaza mukacambara wazinywa wazitera ho mute oyise nuhe makwa miliyoni emwe wehe mtore cyane nengahi na munani imtwari buragire kaka wota bintu ko gukora unki wakwate mtwari wa cyane na munani ukarga ukagura imbuzi zawe ukagura mu kici wagura mu cyono kagikweza I never thought successful yo ni umofisa ni mani bijaburizo ni mani bare aho sozi yemene kankoreke ko kandi nyenda kugamba abantu abingi sente bakagira bata bakazitere ngata bakazitere karengata woko amabaka baje muhereza arabwikora gireja kayo jaha ya na pastori kandi bakagira no mugisha bakaziva bombi bakomusha no mukazi na that I think it was corruption because baka isete kasa zire kuzumukemba sika baka bashimiye kwana basereze iba deri mukazi jatungo
another time nkabona bakazitunga wetegereza so now it was a very big mistake akagira ngo ibo kuyazitungire yabura ngo akamara 2 days atakumureba zikamutwara isente zikabatwara kandi uyishike kuriteri yo kuzihereza nibenda ko umuntu atayidentasiyo yona zikabatwara bati bone kankubuze sometimes nkatunga abacyara banje bekisenyi makeje mu office aho about 10 bahita component yabo bajya bakajuza forms bijya babarambura kubahereze insente za PD mu katwara zibahereze ati nakora intelligence yanyu umuntu ashanga mu mbaka zabo akayinemeza ukikubina ibiro nagishoroza ariya mu sente inetasiya akisere bona bakabinemeza ati nyine mutima gwangu of course na matri mu kaburuka mu register mu kaburuka ati gato kigamba so kwa kwashwe these people don't qualify because for them they have been income bine bizimbe bine abapaisana so esentezi ishemeye kubana zitungo mundu omworo otine ntashya yona yes nko muntu wana mango ine ntashya for example ko mushomesa nko nka doctor natunga miyozo kitano ku 10 itima za kutunga hata nizo zo kutunga sente za PDM hata mwana waje mujuru zinotunga mushara mpati imanye uzoshobora doctor no esentezo no kureba ngo bazihereza bari abantu bamuzeyi kandi bamuterera karuru animo abashomeri oyizira ngo era itclass netera karuru doctor no kushangwa ajari yo burusakitire time ya karuru abashomeri mutera karuru His Excellency the President, the NRM government. That's why they call it a reward. Exactly. Because the NRM government oyichirize ne depending yiba kweta ngo grassroots support. it's true. That's why you sometimes nambo ni impereza vari munonga ni mbaki tena munonga. Aba kweta ngo grassroots mobilizers of NRM. I respect them. Nyona bale benko bashanga insimba namasho. Because nuba kama baita. Baba taruho NRM government ene kugineta te pasta no ku singa ka Haruwabo omukuru katwire. Yes. Haruwabo badungereza sente nyuma ho mukubanzaho ikicweka. Hatland police erugamba miliyoni. Hari amasoko go kubongera bakambara zinga hezo watuza. Because ekiregira kikabaho cyagenda I don't think that they will give more money. When I join Choro, I think this one is has the answer kongera. Kikaho hati awagira mu system niwe yaba system exactly kandi tubashobora nyose nimba shobora system teka kugarura mu Jules Vincent ikakongera sente ukongerwa sente ngana babanyivire kibanci manyisa ngo naba mu Jules babiri nabataburiya mu Jules origino exactly konko kwibuka kwa biro kugira ngo kabaho kugenderirwa because no shika na president akatakarigire kukigamba tabantu mbaye miliyoni bakamba jangu oho munte sente zari kuba yes akwa no reba program ko kuyagamba my brother esente neza babanta batine mirimo abatarukuye basa kurgo mboro nabo bakebaza so bakababuza baceta group babuza oguna basazinga by the way kikaba kibitu the level yo kugira ngo bakaba yababe baba planning arbaye bajangu oguna basa mtwaro nkaga oguna basa shanju oguna basa kinani by the muntu akabuza uguwe nampe mrai cha person wa PDM nampe mrai ingu nimba sa shanju konkecho chikija cha rectified abo kona ngo nabantu bembaziga sento bwirobo bakaba kine mu doubt yo kujangwe sente tizirije wano ijuka ono gutomuzano mwe kuzizire kona bajwa kucira so abatungire sente zitashikire umbwiro bwo kubanza mutusasire konkachika kitagenda yabari mnonga niye doctor wa ura submission ataba sente zibagamba umwe waba hurana bagamba because they are just following up the money when they are implementing the program. But there is always a question. There is always that statement that has always been put in. Yokujirangwe centers in real cash. How can challenges was omaka zutunga na argana munzu ya namjenzwe ya marebere abandi bakiya wesum kanda ro Israel 20 hino Israel busha now ciciriza kire cyagambirwe kare ngo esente zibakweta handouts zikahihaga abantu mbo. What's this? Because government it will kora interventions nyingi programs nyingi kurugenyuma up to this last the current one PDM
obworo tuchibwina. What is your view about this whole thing of getting people out of poverty back to cash, as in cash? Bari munonga kandi na semente intesa yabo because baba barya grassroots nabakwatana n'umuntu yakwasira sente. Hata nyoni nzagamba from the point of research. Research inkakora ho research na n'umushimba mu etampa ngwire vayora ni Dr. Mubzi. Twafuna permission yo kutunga data ya operation oborete creation no muri mbara. Twatunga information y'ebemba heraho n'ebintu byabemba korra. Twajukora muna publication na waza Google Scholar ho tukajihandikaho. Hati mbere nkora research ya parachute development model nakose cyo kureberaho cha ibanda. Process no gwetaka hwire research statistics zindi ni ndonga zigera ngo abantu 10 abe bari boro pure omwe no wayaganyirwa umwar kwihumbo. Research no kuri kungambira kunka because it is a sample, it's not generalized. Ko ababa kufuna nka full statistics no shanga ngo bene maybe results basafutana mukache kunga sample yinyino nigera ngo umuntu umwe yabari umoro Wari umwanyenyeza uninga no wari ne cyakozeremo to me ni ana hati ninchitekateka ningira ngo hakaba henshobi pure transition from operation wealth creation bagazon PDM nyowe abwanje nukundi kucireba tukabanza kugira ngo emitwaro 50 twereze mu seedlings 50 bajukom cash. Trust me, arabantu abino mwana kubanjira mu operation wealth creation. Operation wealth creation hakwa emyaka ya PDM warebe emyaka obwira bwa operation wealth creation obiyamazire bakuburenganiza no bwa PDM obwira bugwaza kwika noza kushanga ngo people of operation wealth creation bakuba baganyirwa mu kusinga ba PDM abo kuba umuntu omoro nebenda majorly they don't need hard cash nebenda incentives. Incentives no kwijoka joro tumujurizi oyinaho kubasa kuchite cyo mwana ijo akire bitu byo mwana mujuriza kana ngambira aho TV nesi yona nemanye ngo no mwe baganyirwa mu operation wealth creation bagashanga no kuhinga umwani bamugira ngo imvubo jiji iroko hinga hato mushana ashoroma abana nabazahishomero. So nintekateka ngo umutekateka nje ngira ngo tukayirukanga munonga kabarekero ho nadize na hatkecero habwaje bakayima ko murundo gumwe OWC bajiheho nindeba munyono wanje bani mejo bari yarankachi karogo ni mshango mu office kano karogo konka ninchibuza nibachikora ki konka kinabe ninjize kumanya challenges zibebene bakabagira ngo kutweshabanka seedlings ngakirogora mu mtwaro gumwe batuhanka kakaga konka hata bakabara kureba challenges research bakoze ikakorwa na Ramadan Gobi the current PSST na namutaye we isari bakashanga ngo abantu bemba kora ebene bashaba tubibene babahereza yes abantu bakabara kwibikire mbo abakozi kare tukatwino kunuka kuhinga buro yehobwo kubigo bo ahinjo another season echo beja bamanyango buru season yo kuhinga zaguma tugaruka office tuye seedlings ninga shituyembe boyo kubiba kubeba bihe babuguza byona batabanta bakageza aho bakora kanje bayamba kuzumfurde bakakora kunko kwata umuntu atakarebaga miliyoni tuwoze mirako abantu bamwe na have meet nsanjura abantu batara ubworo batara tubina ha university ubworo tubara marigire mutwe ubwire bwa NSSF n'ubuhika imyaka 5 bamugira ngo 200 miliyoni ngashe miliyoni 300 bazumutera account umushisha aburo businje ubworo ni kintu kibi nendwa haza no bako babine PhD umuntu umwe nago mariyo nkuru umutima aguma mindset y'urukore ikintu cyukuru kushanga ngo tubire n'abantu batunjireho nyorhangangirire mbabazi natambara abanywana banje mwe ningoma ninyere ndimuce harabo munonga haza nabanje gisa cyango kugira ngo nakori you stay humble kugira ngo hina abantu abine sente they have power and authority chinyambere munonga futambara nabo but I have seen a full doctor a full professor PhD no agwa miliyoni 300 tuzugakwa account ishomera rugabo icyata karyaga
ushanga ryo nirikanga kucirya aburo businje buza hari umushinja ngaraga kumbuga nakiyatungire sente akata kubasa no ku imotoka yaguziri yabe yavugire imotoka akatabasa no kugivuga nambuza wabaca tamana abaruho kurubata natetema habwe sente so oboro it's a very dangerous disease konkana kitanda kiro mu kushomesa aba bantu mu ryo no mahasi ebituriyo ntahasentaba tumini ntekateka ngo hakaro abana ari kitongore cha government ogunima nabasa kutegereza we can break from there immediately ari kitongore cha government no turatandika program nakadara turi active rwa mukaga kurga shaina uksesha mukaga zihangwe kandi abantu tugane hanshonga bitara zimwe na zimwe mu studio hanuya turiyo tureba aha sente na program za government kuyiho mboro no kuziryo zikora tubyakoshoza yagaruka yakuretera ekitereke kya idi omu kwezi kw'ekisiibo kwa Ramadan guma TV West rero kaswida yahize okuteerwa oyohereze message oyohereze eshaaha eziyateererwamu ebiro n'amazina gawe amikutu yitu ya Facebook Twitter ninga X na WhatsApp yitu obase kutaha omukazano ekitereke kya idi kirumu enkoko soda engano omuceeri buto ebirungo n'ebindi bingi by'okukozesa kwenda ngu oshemerwe n'eka yawe idi omusinguzi naza kutunga na Koran eriyo muri nyankore ebi byona bishagikirwe Fresco Supermarket eruguze ebintu by'omurembe byo kwejunisa mu maka otiriho n'ebyo mu kisiibo na idi omurimbarra na Naume Enterprises abaruguze emyenda mirungi nka satin chiffon cotton lining siyetize kinyankore emishanana gomesi ebitambi n'eby'abasiramu TV West nendeza abasiramu mwena ekisiibo kirungi no kuhikaje aha idi TV West nehinda amazina ni Patrick Kabateno kumanya munonga nkapato nuguresa manamani wano ndakanwa karungi nakayonzo otakaresa sigara waresa sigara ebintu bye byoratungi amino gawe nigiragura bugasisikara akanwa kawe nikahumura kubi nobasa kwatwa oburwire bwe kokoro yakanwa kandi watunga obuzubwona omukanwa nikitwara obwire okukira ahabo kuresa sigara nyabura we burigara sigara osigaza akanwa karungi TV West yagaruka yakuretera ekitereke kya idi omu kwezi kw'ekisiibo kwa Ramadan guma TV West rero kaswida yahize okuteerwa oyohereze message oyohereze eshaaha eziyateererwamu ebiro n'amazina gawe amikutu yitu ya Facebook Twitter ninga X na WhatsApp yitu obase kutaha omukazano ekitereke kya idi kirumu enkoko soda engano omuceeri buto ebirungo n'ebindi bingi by'okukozesa kwenda ngu oshemerwe n'eka yawe idi omusinguzi naza kutunga na Koran eriyo muri nyankore ebi byona bishagikirwe Fresco Supermarket eruguze ebintu by'omurembe byo kwejunisa mu maka otiriho n'ebyo mu kisiibo na idi omurimbarra na Naume Enterprises abaruguze emyenda mirungi nka satin chiffon cotton lining siyetize kinyankore emishanana gomesi ebitambi n'eby'abasiramu TV West nendeza abasiramu mwena ekisiibo kirungi no kuhikaje aha idi TV West nehinda nehinda
twagarukaho kandi twazire mu gaburo kake turiyo tugenda ntuhendera program y'akadara zabasha 5 ndakigasha 5 cyenda shaha kuza kuba mukaga Dr. wawe rero ushobora taretongora bya government hariho iyo wahita we bare kujinyutseho wamwita Raymond ari kugikura ukanta isaho nawe twagamba cyo bakwita presidential hub presidential hub abana bakurugamo bakaba harani baro trained hato muri presidential hub ngo bayinemwe cyo ibokwegesa patriotism ninka yagamba cyangwanza ukwegisi hangari yawe ideology no shimukwa no tekota ukwato umuntu atakatunga gasente mitwari ikomoka mu miliyoni niho mukwetegereza kwanje it's a mistake. It is a mistake by government tukare nyoni ndengo government akakoresha bi kwato umuntu utakahimbira mu mutugwe mindset change yanagamba utaka training ngere kumanya sente nabazikwata bato nabafune excitement ngakugambira ukiriyo mu kitabo cy'emfumo probably 30 I think it is chapter 30 verse 21 to 23 ngware ibintu bishatu ebitegana sense konka nebina ebyeta kubasa kwemera it cannot bear those four things ngwakwato mushabenje rwakashwerwa bakakugira ngo omuhuku ko omugabe omushemo kuhaga byo kurya wakanani no maid kuba nawe muweno nkanyene ebyo bintu bishatu abantu banabo bona harimo ikintu cya mindset umuntu atubira ryo muhuka rya gate umwe sha heje ngo now you are a manager of this TV their mind has not yet transitioned from being a slave kusindika gate akamanaging abantu it's slave mentality n'ikintu cyo mutu njokora abisirayeli n'abarga Egypt bakomananga ngo yije kutrechereza we are missing our garlics ngo twamisinga garlics za watermelon ngo bitubendurya Egypt hato watureta kutubona banase but njibanye mayisa no bebabehire bakaguma barya baho so ote ushimukwana banzo kwiha umuntu umutugo ko yamuvuko kwabona kumuha sente obuko umuntu orukoreba moro poverty is completely lack of discipline tumucheno gurya kunga okubara discipline and discipline can be instilled in an individual no basa kushomesa umuntu mujiroti akunu kuba ku managing sente tubine ba doctors kunga ngabugambero doctor mubarigire kumugira ngo mnywano webebere namba ya motoka yirkwanga yacho heyi nambuze nambo uji ati namba yanje ni ngiye unjitwara mu motoka kuba kungira ngo mbagira ngo yaneragara is a PhD holder from Sweden. He was securing the future of his car. But it is totally a poverty mentality kandi no nende kadeka y'ubuhuku negume murumu haza abantu benda kushomesa atobeno ndakore cyane ngo batagiba mashe tuona kutwayimuke twihe namba polisi neje kutwara kana beta kwata sabatazi kaboro omushaija ageze ngo mnywano wamugira ngo namba yabagibere cyo kandi namutura hare tukujya ngo baryo mu okay ori ariyo mbara state south ori ariyo mu north yamujyate namba yanje no mabashoma bizira yagere yarabo amakanuka yacohe na atumumbe kananka ka inyondo nje namba ya gitomoto it's no mindset yobuhu abantu abashimukana batunga sente umukutekateka kwanje nuko umuntu arabiro mu presidential hub 6 months training non-stop barakumwegesa NRM ideology patriotism and mindset okwe social economic transformation and mindset yargeyo tokuma sente zonka no majority icharane nchichi ikine mitwaro 50 iro kugorora pani ningafuna akasente ko kupangisa tandikira omuntu kigumere kwimuka akabuguza byona akaguza n'icharane nyine ho mwana karumina kanje nkakegise charani just fizi yemitwaro nshanje twebe ndindiga university nagore charani neje nargana ko Kampala nakateka mbara the boy has done wonders just a tailoring machine kuchitama
konka nkamushitamusa namugira nti nyowe nibanterera kungira ngo natungaho sente zikwingana ati nzo kugura itaka ki nasiye mutwaro makuja nobasa kujimbikira icyo nico namushomeze namushitamusa ntotari interera ngo bakwata na mukabani but the boy has done wonders. Mindset change is very key na n'umuntu gumana arebera aramutahi icyo nicyo kuba so umuntu ashamuka nafuna PDM money no gwagere presidential hub bakamutraininga no mworo konka kayikiriza kushomesa icya kabiri zibahere nkahi ombichweka muhereze mutwara 5 izindi yari yo muhinji mwemusidirings yana ari sembuze muhembuzi 2 mujote mbuze tuzugure mutwaro 22 bwe buryo bwana buto nazo zirise na ne mutwaro 50 no mpamvu tarazinywe zone zimwe nyowe niyo nteka yanje kongo umuntu najya ataha ibyo tiyo maybe it's not the objective konga icyo kintu n'ikintu cyukuru ombanta aba batunja abamahanga gariyo kubene kibakweta the 28 rule 28 rule negira ngo ombantu ombantigana okay ombanti 10 abantu babiri nobasa kuyamba abandi 8 kutunguka ijeno poli ni 28 rero nuko kutwegesa kugira ngo wejo kakanka cyaro okakwato kumusheja arebere humushana okamuhereza miliyoni ya sente ndetse kadyo ama 100 miliyoni nabasa ko employinga abantu barabatsigara bo mucyaro kandi baganyirwa umunongo either factory yayo mbekire ningente zarisize kusinga umuntu wakwata umoro kakwata abantu igana ukabahereza miliyoni bakaba miliyoni igana wazi hogo umuntu nabasa ko employinga babahe mutwara shata buri kwezi isingana miliyoni zo babahe omyeze no shange bakozere miliyoni echo nche message tuburiyomo wena ngo ine capacity yo kucereza miliyoni akagitwara tuburiyomo wena ngo ayino bushoboroze bwo kwandoringa 1M. So you are fighting against a common man. I'm not fighting a common man. Yesu no wabigambire under the parable of talents akagira ati even a Bible description is akujikorona negira ngo you always have the poor among you. Aboro muryagumana bo nishahandi cyo wese akatika wabwacira hangana akigamba ngo rangana hereza benewe nanga the parable of talents oineho wari ongerwa yo kwata babina haba ubagira uti can you employ these villagers baba ino mutuma butire ko boro bukoze n'ababyini konka barya boro nore muzenche abantu ze kurwana so mbatunje bente ayina magana gente konka nararo mukafuha ico nacho abantu ze kurwanisa hatu wazo kumbatunje bente none shoti ngo these people n'abantu benje baryo kamparoko n'abantu bagira ngo muzeyi ko kikara kaguta road wareba wano uvuga stretcher from kaguta road tumbarara ukareba amategura isazifu muzeyi carried the man and put it in their houses but it's not true. What muzeyi was a mindset change. Mureke kutunya amasyogente ngo mwina amasyogente no kumwe mwina amasyogente muteke heza amate muzuguzeze mwombeke umujura himwatura mushomesa abana hata abana nabo bagarukire kumbe kagamategura. It's a mindset change issue. Okay, turukugenda tutandika kwenda kuhendera as we try to conclude about ndukuhendera nani ngambara government eronde potential zombyara tuburyomo wena qualifies to get that money dekege jinga abantu abakubasa kombeka factories ko kombeka factory yo mwana woryo munsi kwingo mwana ninga yakore ico mace bicori haza kwashanga ngo nayongera values aine value chains nyinjo mu production ubwo muntu nabaza kuyamba abantu be cyarecho kusingo kwata umoroka mu miliyoni. To me, you better create jobs and train them. Let presidential hubs be managerengu zikawubana ka sub county level. Beje sabantu bataka kwiresende ukijaho mishomara myezi mukaga kwata miliyoni kwata ne charani kwata miliyoni kwatana na toolbox yo bwa kapenta aba bantu nibaba training jereje kandi bakumangu tubarukuza kwekora bonka konkabe no mutama gwihanga nyo nukondo kuteka mujuzi
akagambo ga muheru as in to the viewers the viewers twabanza program ya education na hati ni nkagamba tukafana umugisha wantahisaho n'ababa uba leta tarehe 6 mbaraha nkaganiro n'abasirikare barimo banumejeje no masiko hakarimo na nundi ejo rwa sande tinisabya byo maheti nkubitinku byetegerezaje rwashani za brigade ya general masiko zimyegenera aha aba basheje abo bona kambete ba general because ni important mu general no ba general abo kababuza aho nabagira yeso businje mburesere marwana but are you aware ngo abana miliyoni 88 bakutandika primary abana bahereze primary ya mushanju n'abana nkaruna ngacanana 1.8 akaheza nk'abana runana miliyoni tiyaheza. The security of any nation ninga sustainability y'obusinjo mu yangoma n'abana kushoma omuzairo inomoga gomani nyonkazire ngo even at sub county level omuntu nkamuzeya kwatateko ho nkabamahe ninga shikushanga ngo no kushanga ngo batera bazaira batakutwara abana yishomero nibakoma bakubuza aha bwacu twashanga umwana wawe ari yarisize mpene kandi uburyo mbwira abana bariyo no bashoma tinko manyishi twakubasa koro baradisize babaza kutensa batano ko echo nchanga no hariho level aho kushanga ngo umuntu tarakumanya cyaro kwenda ukwiho wacu mujema Singapore kurakurana bakaba forcing to save 42% of their incomes for 20 years bakagera ngo umujuri zintu kumamwe notunga miliyoni emwe emitwarana nebertorage tware for 20 years kandi ngo misiriza yene no mukungora sente za NSSF as there over 100 million izo honzere bakoka digire kinazo tinkazi haju imyaka tinji ni mabwe azroga za irifu nano nako bantarho umwana wanje nazukozesa konka ahabwakine batujema 15% saving eze sente abantu abamwe wagira uti Benjamin wasa kuturetera miliyoni iganisha izungu ozina account tinzino konka NSSF zibichere ni human reserve ebinte mwe we are supposed to be forced so government ebumweneshe oshimukwana kwahika nkakushomesa abana harobota kuza kugerera abateze bakarure mbabazi umujyote it is compulsory twatawusidi school mwazi bashomesa tabatere center twashashura it is compulsory twakushanga umwana atashomere ntuza kusiba muzeyi ejo niyo nteka yanje baba no ninya mwamura ati doctor wonu kwa gamba ibintu bya kutensa bikawo he thinks force kana pride nanka this general muhoza ukambagira ngo inemba bazincha umuntu ari kuteganzi yanga nabasa kuyamba ndekumanya okay umukuru katuye turiyomtendera your concluding remarks. Yeah, now I want to thank my colleague doctor here. Actually doctor yakora nurses nkawe nkomuntu abugamba mtayi wawe of course ya nkwataha mtumo yagamba mwana wange general and I'm so grateful that we get grab him konka kinanenye now kare doctor byagamba byo no njamwa buru yagamba plan yahabura government bi konka naho hati ifite inomesha gite kiromesha gite ni PDM it's the government because the office is the office of the president mu magwetu ndo monitoring government programs n'ibindi ekinakibere nishaba most especially the PDM committees eziyagura soro manya gwabo ryacyaro no turacyaro no motera nkano mbaji abantu none bamanya no to muntu kutamusensa kamenta lagerata nasesa ukanda wasakora mu muntu to muntu kutamusensa nagerata mbene kabe nishaba ngo the committees za PDM zone nabachi ya pastor na RC1 z'abaryumbyaro na leader all leaders mukore identification z'abantu bashimye kwa tunga sente za government PDM mane miliyoni mwejo and the government yeneze kubongira ne sente no 200 million I think so president nuko twara gambira atyo I think on next financial year kurengo burumurika ba million zingahe million magana so mbene kabe ni shaba most especially leaders our PDM committees mwene mureba abantu abashemiye kutunga sente newa omuntu kumwamure ngo ine mu question mwaka no mbaji manyanangwa ere ne bahire nembuzi
umunsi creation inanga ne bahaye no mwana bakabirya nabakaguza nanga nimba bakabuguza so abantu bona nuko barabatyo so bashirira abantu abatakubasa kurya sentence abamanye bata manya nakujya ntumuntu waro tanaho cyano numanya mena aseri yawe tomoto gunanka numbaji takabamanya tomoto nanka numsinzi no abatana wamanya abantu acyaro umurika no murika mu kintu abantu babo no moto katwire namwe sente miliyoni mota ku station ubona moto no mara nakunda bakazi oba nakunda omwenge nakunda kashike nakunda takorga mbara naziri omuntu mwana mangu ariatyo don't give mwiriza abantu abakubasa gukora finally I want to thank the government His Excellency Yoweri Kaguta Museveni awenteka nongeyo kwenda ngabanyayiganda bona baryombora ikindi cya kabiri ngenda gambara abantu bitaba kera mnonga bambarira ahindi ahinze ariwe kandi ahinkunda munonga ndiryo nimbagambara ngo tugende somo election season time ya karoro nkabe nimbashaba kira munonga kinkwenda kugamba hati kinkwenda ngabantu mu mpore kandi mu ndebe cyo kubanza tweza kwikirizo bururu burumwe dini hamwe n'enganda abatanikire kubukozesa please stop inare mu government ebyo neka biyaho yaho karazi yaho karsha yawurini twenda turiyo muntu umuryoha umuryoha nare umuranga mu kuristiri mpano cyeshongera wowe betegereza ikindi cya kabiri nkabe ningambara abanyambara abambara ste kanko somwa umunsho ukada abambara ste ibyo twata bushenge tukahemukirayo ere kero tonado nkura namwe nkashtamira hansa nkamuro kanyenda kumiro kitaga nguntabiro ko kanso bakashoma hona de bari musakana ashoma okutwakoze rombururu isingiro cyenda something cyenda nini nyabushozi jurhora cyenda kazo cyenda ibana mbara district kirana na 8 mbara city nkaga na 8 miti twashembere tutendoro y'umwini mbeno kamera nishaba this time nabishe because I hope ngo igene basaka be ni yera stam ya mzee I don't think manya deka yarhanga toka manya uko konkanyo nyone mangu you have someone who is going to be our next president and achari mbo konga na ngina ngu this time let us support our president and our party at least mbara site nango twakozere kubi tize hansi ya 85 tunanyite so nkabe nishabo ora wa mobilizers kuma kwana mu ndebe shagina nabagambira amagaraganje gona ninkunda guraso to mobile abo muri amagaraganje kandi mbakunda kandi mutwani kuraganje nimwe nkabe nimbashaba tigiro mutamagumwe twatanse hamwe nangwa na PDM twatanse twe nankaba nyambara terengwa abantu bitu baganyuro PDM no all government programs finally ekiri kinane mbeshengereza agenda abanyambara nge mambara mwana regional state ni umutere otemwiraka mwene ko murya this is a regional state ntende bintu byo nango bijembara mu state day nabeshengereza mwamaza kushira leaders again because no manya ati nyewe I'm a public servant I will only support flag bearers and the president unko wa primary zo I will not participate no uko kosa itsimbire naza kuresign none simbire naza kuresign but for me I will not for us the office of the president because of our government we shall not participate in primary elections structures the election structures behavior nga unza supportinga abantu barakwatefura konka wa president aho ningiranta ningambo so twenda president tunge support mu state kandi abanya suggestions ombyaro byanyu mwebare mnongo thank you so much mwebare bagenzi banje yebare mujurizi kandi entekateka twazihereza twabanza n'amashomero kandi twagamba twaza PDM konkanyo muri byombi nani summarizing anti planners of education mwongeremu muye mu imbalance
mwongeremu mu primaries mwongeremu abashomesa koko mukikozero musiniya mbe nuko mwakikora mu primary kandi ekindi twongere kuterera abazire kugira ngo bareke kurebera ari government yonka nyona hati ni nyongera nkigamba tureke kurebera ari government yonka nk'abazire no mwoga gwawo go muzire kureba ngo mwana wawe yashoma yagire kiyargamo government yane kwataraho niwe gire kiwane kwataraho partial development model eze sente na nabagambire ngo ni nkeje myoyo ryo mu purgature etakatebekine kuzombuka magwaranga nabeshengereza mureke zitwiho mboro zitatwongeramu ubu nabe ni stamp zitwagabire nkani ngambira abahero C1 ntitwabahereza stampes kubiyo mboro nanga zikabasindika zikabarekamo zikabakoma zikabita kure konkara hanga bakwase mwetegereza nimbendeza je munywano wanje gumisoroza ferirwo mukazi wari yaho mutawuni wo kuzikana urugota nyencyakare twakusasibwaho abine mukoro mugire mukoro mu mirungi abantu bisingiro niyo mukazi we kitekateka owabire kigambo undebeserisho ry'embabazi kama bahumushi. Thank you so much Lilian Weya Henderatio. Thank you so much all the way from Kagadi okusubiraho program ya Kadara wewe mnongo mukuru katwire okubahanuya izoberi habwa ubwiro bwasa facing n'ibindi kabaho program ni thank you Dr. Webare Kwija. He has classes on Saturdays and whatever, but he's here. I thank you so much. Nyenda kusimima abantu batureba aho murhona ahabo kugira ngo umbindi byona majaruka tukora tele program y'iki Akadara kugashayine kuseshamwe. Nyenda basimi imbereza weekend nungi hamwe na weekend tuza kutandika. Of course rahanga turinzireje twena tuza kureba nesa bite Kwija mugume. Mwana tera kashi. Enteekateeka ezahebwa omu poroguramu egi n'ez'abantu abazihayo kandi tiziine kwate koona n'enkora ya TV West nehinda ninga abo abarikukurra TV West nehinda. Okugira amagara marungi nicyo cy'obugiga eki buri muntu arikwetenga. Nituba nitukureetera abahangu